Langsung lagi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Madeng. Tepang di Madeng ya. Madeng menuju hiburan di sobat di tempatnya sobat Madeng. Droplet Margahayu. Salah satu wakilnya kita Aceh kalau ngopi sareng ayo hiburan lah makanya malam akan sport Maksud Kopi badai ya. Itu nu. Itu joget deui malah nyanyi. Dia mana di foto unggul. Tuh itu suara. Oh, udah jadi. Itu Pak Polisi. Bos bersih. Bos bersih. Iya. Ini ya nuju. Ah, capek dah. Kemana capek? Aduh. Makanlah. Ayo makan dulu yuk. Udah jadi Sam. Udah jadi belum? Sedikit lagi sebentar. Joget. Sampai. Itu. Halus ya, Mau. Di Margahayu. Udah makan. Itu mana? Setengah AA. Bos bersih. Ayah bos bersihnya. Itu sama ada. Joget heula malah joget heula tuh. malah lewat tuh. Beda. Joget heula. Di Margahayu ambu. Joget heula. Jadi bos bersih bisa. Allah, bos bersih Allah. Bos kulit tuh, bos kulit. Kita sampai anak. Udah. Itu joget ini deui. Makan. Nyangkeng mah. Joget lah pokoknya. Beli ngantosan. Nah, joget mah. Kaki itu mah aku usur mah. Munculnya gitu nya. Tapi yang lagi udah kau udah nyana. Ano teh? Itu wah. Ceramah pikiran. Sama. Ya. Bos bersih. Mana bos? Sok mah ini. Latihan. Siap. Punya. Siap. Ayo lagi rebah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti. Yang satu lagi mana? Oh ini. Jadi. Enak. Saung merah. Tong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma cilok Ustad mah tuh. Alhamdulillah
Allazi ibadah amin. Oke kan? Ngaliu kape. Carale. Dia tak. Kita video jadinya. Kita kadangu. Ese. Tangannya ke Pangerang. MTC belakang MTC. Enggak. Kubur. Nanya. Pokoknya madeg, soknya madeg. Salam deh. Ulan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gimana? Amin. Sakuan lah sakuan. Jangan abi memang ada. Oh gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amin. Bapak Rabi. Mana ceramah Ustaz masjid. Iya benar. Menang di sawer nu ceramah kan? Ayo ngaliwat taruhan Iki Uda Yudi anak Pak Agus. Ya Yuda. Ya. Leres Yuda. Leres, padang. Pertama-tama kita aru ayahu Allah SWT. Amin. Sadayana Allah dillah wati kesat Allah wakiman. Amin. Ayo. Bayang gue. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ayo makan. Turang. Sabar. Stok itu kanang. Aiki udah ini naskah. Sare udah Hei. Kan. Itu Angkus. Hah? Angkus. Agus. Iya mandeng. Saha. Kenalan lah. Chris John. Adang. Bang Adang. Adang. Ada nyeli aduh. Apa ya? Adang. Apa dia? Madang. Tahlilan. Tega pati. Saudi. Tahlilan. Ayo jadi ayo. Amin. Ayo awas ada. Oh, kelesehan. Ya diri ayo. Ayo bayang. Mana diri awas. Udah mandi dia. Saudi. Waktu ayat. Oh ke dia ayo. What a minute. Wena boys. Saudi. Hengi. Orang mana? Ujung Berung. Terus Kau kenal lu belum? Ada malah di dia. udah ini Cipicung. atau opat. mana? Itu cabang. Itu gitu dah. Madang. Oi. Ai si Sule teh tukang naon? Nah, udah. Sule teh tukang naon? Iya, ayo terang cenah. Aduh itu ya apa? Aduh, sebentar. Aduh. Orang mana dah? Sule tukang naon? Naon? Sule tukang naon Sule? Ekonomi atuh. Ekonomikeun. Tukang bala-bala. Aya Andre tukang naon Andre? Naon?
Andre tukang naon Andre? Andre tukang naon? Pak Gedar. Ari Chris John tukang naon? Oh, eta Pak. Mana etus. Oh, wah, geus main Daya, daya. Wah. Yang baca. Eta roko super aya roko super baca. Ieu tah. Nah. Oda. Li Allah dibaca Naon cing? Bang Adel. Mana kelas berapa ada teh? Dong gitu. Apa? Li Allah dibaca. Ceuli. Angen. Madang. Ya suruh bos-bosi. Nah, Bos-bosi nyebutkeun Ari. madang tewak. Heeh, sok siap ah. Irung. Tewak. Sok. Siap. siap. Irung. Panon. Aduh. Oda ini. Oda. Mik. Oda. Woi. Oda ini. Oda nampak sana. Oda. Nah. Mana? Ada cewek kena. Emang ada. Ada cewek kena. Udah ini segede ada. Udah. Tahu mana taruh cewek kan? Geus naon? Teknologi perawih teknis. Lab di atasan heula. Heula keur ngalap. Aida, Salina. Udah mana cewek tak? Nah, Abang cewek tak? Apa dah bohong yang gehu.